akite hau uguo hakuhi na kambe kuria gicagi exactly na kebo cia thimu kwaja waya cia thimu ani waya icio cia thimu ndo ni matuanga makanike ngu na woka birigiceni wanyitokio woka birigiceni gicagi ukaigua kwaniriru Tene kwa wanya bura ada post telecommunication ni meguku Mwinyore mĩcurio ihenya mĩcurio you know mogororio kwina mogororio kindu gito vandalism ri ti hinde yanjia toi washu horo wa shuma wanagi wa indo ici cia muingi tu andu ma vandalizaga citocia nyamu iciko kando wa bara guardrail yes ino ekoragwo ni ngiuga ni mithigi ya bara ni mihirigo ya bara ya kurigeria ngari wekatia mithigi na tena ni kwa vandalism kwa ndo nginya ona wathia kwao wakora kihingo ri ni kia NCC ugari over they were shameless Nairobi City Commission niona nguga ni Nairobi City Council so do you the commission matuko macio there is a time it was a commission kai wale ai ni waga ni history uwe ni history wakora mundu kihingo ni kia Nairobi City Commission mafati mari kori ni ma blue band Ndona blue band ire acoretwo ka mundu na kiria ni mugate exactly na mundu ucio is the son of Sammy Louis yes na ndacokire kuona kurire ni aikangitie tu miaka bue mutwe ndio athomaga Nairobi Primary kamwana ka wako blue band ni athomaga Nairobi Primary School kuwa wale walikuwa wase they were our neighbor school here they thomire State House Primary School rago cio no agatena tene riu wathia kwa mundu wakora riri tariu ni ihiri ucikirorete guthie jandoni yes maragia kiro riu tuthingira tukiubu wakoraga kiubu ri mweno mwe ni good morning uyu nginaguo ni kafeno ndawere yatago by the way aveno ihari ya guthondeka ki kafeno ri iri okuona riu na puruno puruno well no akumimenya kana warora mavati ri ukona nyumba ya mundu ni thabuni wa Asepso kaya Asepso ndiramimenya ikariria ndungimenya yo ni agatene Asepso ri kia mbogo matuko modiwe ciana yakinyite kogo ndeithwe twari thutha iria joe ni Lady Gay yes na by the way yes mutumia wa Gideon Moi mheshimiwa in fact noe wari kairetu kau gathaka gari hau bica-ini ya Lady Gay ya newe ramakire muno kuona uguo na ndari acenjia muno no nyarari no akimenya ari akiuga nateke huye kwa mafutani gociria ni former president by the way taringi wa mweririe uguo I'm telling you Tene vandalism ya wakikora akiugo giakitwo na mihirigo ya bara ya tauni gatagati na ndororio hindi yo ici to pedestrian guardrails cia gutuma mutikaingire bara ni ndaciona wakora mundu waya cia thitima kuu cihurite gwake na nyamu ino agaragaragiyo niyo metha yanja na ino mundu cio arendia guoya gicagi andu matatu maya indo ciao waiguo ng'ania ni ari micoro gwa public works yari micoro gwa power yari hagira andu waya cia kwanika nguo akimendagiria kana hindi no kwari butter trade no gucenjania gucenjania na kindu vandals ni maguna kwa andu meguna muno na vandalism kugo ti hindi maundu macio mambiriria azijanza juzi waithia nginya ngakora mundu ena blackboard gwake yakonyirwo cukuru na hindi ndi yake gubundithia ciana kana irigite handu hairigo hiru aririkania kundu kweragwo watiga wairiga haha no wairiga irigura tago CDM kirato ni tugukorwo tukiamukira rwimbo rwake na uririkane nyuma na Eloi Eloi Rama Sabakitani